मस्त कलंदरी वाला ले राबोले भव्या मब्रिजी चेजना शमसे मस्ते कलंदरी वाला राबोले भव्या मब्रिजी चेजना शमसे राजेश बनानो सरदार मुदस्सिर खान, सरदार अहमद जान और सरदार मोजेब सरदार हसन शेख المتوخني وكتب تشكر توجه من نزل كودا غير فرمایش دی محترم شامل مندوخیل زرخان مندوخیل سرد نور دیوانو اللہ تعالی کل جانے بخشی کو بھی تشکر کرے ابھی آ گیا بس نہیں ہو گیا زند ملنگا پمارا سا ترڅو چې ځوانان د اتن لپاره آماده کیږي زه دلته زموږ یو ملګری دی د هغه فرمایش ورته وایم بیا بیا یار می یار وفادار می هر نازی که میکنی بدی نبردار می اخی خمارم اخی خمارم وایم زلف زوایا بد وایم پشتوایا افتاد گل باردی زیر نشت زوایا
او دا فرمایش دی ملک عادل خان بازی او سره دی شزوانان کوم دي د ځوانان میدان ته دراسي پټیا ور بیا راسه قدم پلا راسه کوم مزه خبر نه کی یا ور خامخا راسه اخی خمارم اخی خمارم مرد می خواهم از مامان یاد کنی روزی که نکنی یونس بریم نخوانی اخی خمارم اخی خمارم اخی خمارم چشمان خمخمی تو مردم از همی تو فردا روز قیامت کنم بگردم تو اخی خمارم اخی خمارم